beli sebuahnya pi baru ke nong pej ya kan ke video. Ti mentang sing lai poi ha kan ke jaka ka bang ngila ban bon pej ya kita gitiar. Ki bang ngila ban le business da ka bang ngila ban earn. Yo nong kumba 3,000 la ni 4,000 sisngi. Ti alain pej ya gini gitiar. Lang ba kan ke business pila ban tit wholesale la ni shim dealership la ni distributor ka ba pila ban supply pat shaki way pat ki customer jong pi. Kan ka yarap sibuahnya pi ban penyo nong ya pi. Namar kumbang itip hiru ba man kilong yang ki don kam ya kan ke stu. Te mentang batai kinyat sepang kan ke stu. Keteng jo kan ke stu ka de kitchen king stove. Kan ke stu ka compare ban ki way pat stove ban penong kam. Kum ki way penong kam yang syara ki light na ni ki gas. Ya kan ke stu ni la ban penong kam bang ar ni light li ki yang kang ba kam duna ha ka jindot sat ki ha ka bedai ba kam set ni set. La ban yu I menta ya ka jingkir jong ka belai jong ka gas nang ta yang syarat ngai la penong kami ni stu alhamdulillah ha ka jingkir jong I ba ka ya da ru na ka jingkir sa ka jingkir jong ni ka stu kalong ka baning kong ka pedang ka bami ni ka stu kalong ka bruna ka belong tang yo 4% ka baar ka dunaru ha ka jingkir ka balai ka ya daru na ka jingkir sa namar kani ka stu pi penong kam tang na tidian but kapasal hila penhe ni penred habang penon kam ya kan restu nalon ka business hila aru panciet ya kan jinong kam simet ku iway ni a hila ban yo e ka na bernihad nongpo umsning umroy juway riad sangpum nang ta kumsan nongston na maukarwat nang ta kumkini kijaka ko shillong ru ila ban yo but baro hi jong ka district kabag kila ban pimpoy pi hayang ya kini gitiar nang kabantang jingkat ba company ba ladat ko ban order la ban call home number bala pen I ha ka screen la supply hakin nyotli ki jilla jong North East kum Meghalaya, Assam, Manipur, Mizoram, Nagaland, Arunachal Pradesh, bat Tripura. Te mentai lai kendu ini kong ba penungkam kini ke stove, tian kali ikat tu kat ni kijing kali. Te kong kertai kum no, Beli dia usah pesan. tian nadu menu la penungkam kini ke stove. La jendak ni senem. Nadu hidron penungkam ka, pijusyang jinge apa penungkam ka? Empat sendiri ada bentar. Te kong apa penungkam kini ke stove hatu kaju penitra. Gajing sedem tangka ke guna kembah nyok 4%. Kong nalor ki dia ki tiar ba penungkam hu Nalor gajing ipendan kam do renga angka itu di snapboard snapboard mi ipendan kam ni angka pada dinggit ding lepas angka pada kayak mesti ke benisna gitu ke dengar pak gitu benisna kayak mesti mentari tak itu laman kumno ko function kanika kumno ko trikam kanika regulator akan pergi. Jadi kalau ini kadang ujiru, nanti habis ini nak mansangin air nombor 1. Mansangin air lagi kuat bancuan. Penhiat nombor 2, kuat penhiat tu air nombor 3. Kong habang ko ang pelit yang kanika stove kumno nginda. Lah ban penhiat ko ini pet mana? Lagi yang mentah bi kong ila pelit ya ka ding da ka ti mentah nak pelit yang ka da bos nyatong ni. Kaji onong ka bang iyo haba penung kam ding stove kalong nalor ka bang
ngila penukam hayang ru andre ngila benra sabaru kumba hayang hawai nang ta dadan bak hawai nang ta yang yak brio nang ta kapor telang bani saiding mat perlok parjor nang ta habeli piknik di perlok parjor shalom shawa ngila benra ikan ya dak penukam tang da kidiang thang ting lai iru ba kabelai kala kiu nang ta kagasu kala kiu kumba sia jalai spa si jar so spa ai andre dan ni thie tang da kidiang batang si hajaru kan no ya kan ai jimen toy pinai lala penukam du lai sawanai tang da kidiang kata kala pendunai ke jinlot kan ya pi iru ladani penukam ke gas kala ben thai kata ka buan ra jingma da yangi nang taru dan i penukam da ka ni ka hita kala ban yo electric shock ka bon dan jingma ni sibun hanrei ladani penukam ni ka stove ni penukam tang da ka diam kan nong bu jingma yangi kau rak jingnya dah hiru ini sibun dan penukam tang dah kan stove bat kat penduna jinglot ru te mentahan pen EP kumno kan ka stove ka traikam te han ni pni ka bateri bat kan ka pengkham kan ka bateri hang ni kila ban charge kumba ar lai kan ta bat kila ban penukam pat ya ka kumba lai sau si bat ka traikam kum ju hi kumba kila dak penukam tahan pen EP kumno ban charge ni bateri la ban rong hau ni kum ju langkah tak empat ini ulat ulame ni kita tu ulat ni ba kani ke bateri kala charge kita kumbang la batai mene ba kani ka stove nang penukam ru haki hotel untang hiyang reki hotel restoran ni te ban kam pensi sa susu hadukan tu kala ban kit ke jingkia te mentangin khat ini ba badan kumba berapa kilo ai banyak kalau jom ni stove man peni yang ni hadukan no kala angket ini lagi yang ni ba badan haduk berapa kilo la yang hagan ni stove la song ru kumdo tani ka peni hadukan no ka jingkan jom ni stove bangkit ti man tayong khai biang si kong mo at yung kadi pi kong haba ki penukam tani ka stove hiyo ka warranty iyo ada battery system nanti ka stove at system di pai ba pila i kumno kani ka stove ka tray kam nang ta pila i lang ba kani ka stove ni la ban le business dai da ka ba thiet wholesale ai nang taru pila ban thiet na ka benta ka ban penukam ya di shimet hayang hasam ti wat nam pen slam shu thiet ya kani ka tiar da ka ba phun yung number badan screen di shim ya kani ka buk siar wat nam pen sap ai order no menta kinwan ra hayang jom